ba kontena nche hwe Laisha Salifu amakudie ya peso che se ya papa Mahama ntena nche yemu onamene ne kasa no peso che ne se nana adodan kwakufu ado na e wo se obi a really behind him no no so na be ye de obi didie akonya se o se sa na nyame ka ebebem se ne sa na nyame ka no no ade na adwen so na e ka emewu ene adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so muniaba ekesi kapa ena minimo edi ehye kana wahala dwumedie ena maneguso amohwe na ene de nsema aba beto eye apono esum yen papa prophet eye Elisha Salifu amakun wodi ensembi aba betu edwane sese de asofo no de omuni nyankopon di nkita wo so se ya coronavirus ko ye hu se plane ko hu mu de wo mo ya de ewo ehu wo mo koba saa omuni nyankopon kasa na nsem a de aba beto abonti sese krampo ede mache se wanya eye yi kira na se nyahome ene no akasa na nsem no se yen komodidi ekoso na chese nkomo no ekom ede amaye mampani dada John Dramani Mahama no odi etu edwa ese it is social interventions that are things that qualifies you to be a president. Your ability to touch the hearts of the people. People should not be boasting of infrastructure development because we don't eat infrastructure. Roles and other stuff doesn't qualify you to be a president. We enen nsemo wodi etu dwa no wie ye no emra nkomotwetwe ne ekoso ayebusa se na mampanyi a wote akonya so his excellency na Nana Akufo-Addo wo no so say ena wo hu eye ni nnwuma esi efa no na oye good leader no to just say yes because some of his inventions are going to produce future generation. He has also come at the right time to rescue certain situation and he is the best and can be the president for Ghana. We enen nsemo a wodi etu dwenti we ni messenger was wo ede ema eye mampanya te say indirectly no wodi kire ye mampanyi dada John Dramani Mahama say eye 2020 about we dey want to na dwuna enya de pa say ebekọ ede amano na ebusuafo enya nunku wo wie ya wo hwe ya Ghana fo kasa say amude say ya edu abato de ane nkomhya akese ena mahu say ena say nenso so ya ne we die muntimi hu aye anwadro no de betu edwa esem. Although we foresaw the outbreak of the COVID, we didn't say it because you wouldn't have believed us. Na ebusuafo ensem no mu de enchiremu bebre na ewo ho mitwa mo na me ba me de beba besom fitiani asese ne din ene your friend say mechanic Zana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ena maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe abusia for me sanso emamo akwaba ebim Pastor Richard Obriye bwane ne dey menu no esi enkonya ye de eye nkomodidie no ebe hwehwe so ntika ye ho na de ebekoso wadwentre de wonti ase bia no odi tu edwa ye nso so ya address issue no ede ama Pastor me mo akwaba ndio so baba bibia bokodi so don bokona mo so nyame adome ho eye yes say asofo obia abato druye obia kire ne talent ana ne skills awo kwan otimi hie nyankopon ne ho enko ne ba na me pese mi hunu se edru abato a nyame a wokasa aya na wo mu ye mienu ana se ahonhon foforo nso so ebebe kasa de kire asofo binu mu aya no mususu se ye nyame ne Amadas yo eni bebri eni wo wiase okay say anopa me preach kwana me that is the message I preach this okay e woni bebere na wo wiase na enne na e wo wiase no ye Christopher de enne baako ene yiti na enne baako pe na the voice baako pe ene yiti na voice baako pe so ene kasa kire ene oname a obo osoro ene asase ono ne voice ene wo se yiti ti se nkom se bi fi ba bi e ba eye sa nyame no a oye basakro no ono ne voice na eba eba nso a yebehum se ampa we yo na me voice na ye de ba it is if any other
person bi ade voice fufuo bi ba na enye nyame dia I say hu say if other source na yede ba but voices ni de edoso but the Christopher de ye de voice a odi amaye o say di akire no ayi Onyankopon voice voice anyame de amaye yana say ye di akire nyame voice a eba ne sen na asofo wo bia nso ne enkom sha wo ba wo ka ebinum aba e de abetu dwa mampanyi yes excellence na Danko Akufo-Addo e na betina akunya so obehu na we nso aba former president John Dramani Mahama e na betina akunya so obi nso so eba nyame nyame na akasa cheme nyame na adane de acheme nyame na yesi nyame na yesi na nyame a obi a e kan no pese me hu se ye nyame no wo ye a god of confusion and I say den Bible na kan pefi say Onyankopon say our God is not an author of confusion onyame onye saka Onyankopon okay nti me sa asofo no a na me nkrofo no a we be kan we no 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 say if omo source ni free nyame a if that voice that they are hearing no say free Nyankopon part said there okay in the book of Genesis chapter 26 verse number 1 no eba na be 22 no Onyankopon ebe ka kire Isaac say ma omfiri asase a oteso enko na mu ontena na ebe asem Onyankopon ebe hia na Isaac di sa ne no so ma Onyankopon ensem o kan nyina ede eba mu nu ma ne dia say sa voice ni bi na omo tia fine say na sa voice ni bi dia they have to be very careful because a china we say ade cha we say na de we be ka no say nyame ba ko ne nyina etie na there shouldn't be any difference okay o say ni nyina enya ba ko e follow ba ko because onyame onye sakasaka Onyankopon Odifo yes say a prophet Salifu Amuakone nsem odi etujo hu ne say so bi be ye mampanya e wo so wontimi nkan krofo akoma nye adan anase bibi a waye infrastructure waye e na ye bedie ede ada na all kan we ya wo kan we mi gidi ye say won so de Nyankopon ne wo kasa wo ne wo timi cha adwen unsu timi kɔ nanim bibi a won ti ase wo hwɛ sɛ de sese nkom hwɛ yi ne nsɛm kan ya ebinum eka no ekɔ na den na wo hu ne sɛ ebekɔ so abato yi emu ye sɛ de ebinum ekeka no saa na ye nsusu ana sɛ foforo wakɔkɔ ye sofu de nsusu kyire ye mu kakra na emu aba me da se onyame si hini otuhini ti ne fen asi hini tuhini Nyankopon ne open o ye de na oye sɛ ni nyame na metimi kasa okay elections you see awo several areas about mu a elections aye dey na eno no oname ho na eyi obi elect obi na ye nyina aye dey support ade aye dey amano enti de asofo no ekeka no se efiri nyame de a de difo no kasa afie we party ba ko ntena nchen hwe Laisha Salifu Amuakone ya peso che se ya papa Mahama ntena nchen emu onamene ne kasa no peso che ne se nana Danko Akufo-Addo na e wo se obi a really behind no no so na be ye de obi didi akunya se o se sa no nyame ka ebebem se ne sa no nyame ka no no ade na adwen so na e ka emem okay na wiye no na ebi hu odifo because Nigeria prophet TB Joshua ababontin a wono so be kan ye say NDC for na berene na say no say ama Ghana aye because yare yi ba ye sana Ghana for bi no so say yare yi ba ye asofo yi mwantimi ama abontin ameka say yare bi say ba say ba be dru abato de obi eba ene nyamese enti no maybe wo hono ma like are you restricted to see and I say no maybe wo hono ma mo na mo bu mani gu so say mo mpese mo behu but we are not restricted say mpese ye behu okay na oname ade bibi kirewa opeso ade kirewa ode be kirewa makana fidie so da say
Bible said ye wakata so no nyame dia ni wabie so no eye ne ma dia ya dia oname nya bibi adi se wada na di ache ne nko ade ya adifo so no eni nti no sometimes onke ka Jeremia na o se adifo ni bi hono mo a omo de oman kasaka ase omuhunu mu ene omo adwene na ekasa na oname mfrɛ wo mo na oname nso no omo nye de enkasa ye na mu no ono atena se asese ebubu adina ni susu no hwahwa ne senses ka kire no say the feelings de ka kire bu asane oman ni nyina kasa ye de ekwa etwa se odina no be de betum ebi nso na oname nye de enka but ye nkofo genuinely a ne be si bia no oname no omo ye de ekasa kofu bi wono ma omo no omo nhwe the direction where the people are going where the majority are following the any pan here the kind echo omo no oname single them out to say speak the mind of God can the nyame eka de kirewo sadi pan the can the nyame eka ebebem oname nsi kwan fatabo antu obi aso say the nyame eka no mo bi nye de enti but nipa no kwan e be fa so be position ye ho asofo no e kwan be fa so be position ye ho ni aba isolate ye ho afri people no public no dodo no e domini dia ya emu ni akọ in isolation bi aye bakasa ha de oname wa ha oname kasa ye be de ye be tie you don't do that nti ye hwe ne nkofo keka ne nso ye de no aye de atutu eni nti na me sa se oname timi restricting sem bi aye de every day ya edifo de there be nti sa ayi suban. Okay, not just Bible quotation u yi ne the prophet Salih from akon not just all cast enye infrastructure na bi dia not just or hwe the air cost or head the or surrounding no and what they air predict say yeah mampani a wote akunya so no na besa fa election nemum enye de nyame aka kire no oba medasi on the first place prophet Salih from akon you shouldn't even come out and say share any infrastructure any be diada. Okay. Sa be diada no. He needed not to say or this answer no. No. Okay. He's a prophet, but here he got it wrong. Ubetimi aka infrastructure ho asem, but to address a former president and a certain president na bibio ano be kasa asonami nipa. Adifo kasa ahemfo kasa na nyankopon de ahemfo bu man but ahemfo no efa consolation efi asofo de dey eho. What you say nti azumi say osofo ohini bi be catch e ba won chen obe society for obe ka bibi se obe pa bibi se obe predict bi amofa vote nye de ema no wagina akase nye mfa ye infrastructure although nso nye infrastructure na be de eni bi dia dabi obetinya ka wa ye nyema bibiri but we wanted you to say ka betima ye nyema de ya bibiri but ne o kika yi de but osofo no ode so say infrastructure you need na no it is wrong obia nim say oman president bia no oba ekwan dia wo say we de wo say we school say we bi so we say nye sa but men come so say why we nyina sa ne mo we be de dia ide and it is wrong for him even to make that statement so therefore say ubusa say yes say wo say de o kasa yes say o ka but kwan wa fa so aye de wa ka ne amankofo mpe ba robishin sam na o ka ne de ya okay Mati ase oba. Eni nti no Salifu amwako bia na oname ne kasa but kwai afa so a wa ka asem no kwa no ama obi nye dey eni nye dey entu to asamra bi asamra bi so ba na obeyi sa word ni firi ho a ye betie nye o ka ni ye ntimi address o former president say nye infrastructure na bi ja na o na me so fu bi ka bi kire wa ebe yo de odifo so me pese mi hu no say ye de ekoso enyame ayi bibi de a kire o say bia amanyoko we na ebe fa franka na edi so ana say enya amanyoko we na betina akunya so ebi akoso esa oba metia e na menyi bibi asan kire me Bible say yenku wiase nyina ke kansem pa ne kire abodie nyina obeji adie ne yemo na su nhye eja ba no nkonkom de ya nkofo bebre e wo pon na chi a womo e wo se eba ekuro ni mu ahenie nu emu okay nti osofo de sabre ye bra a e wo se o man sempa e kwabonten kan sempa se nipa de enkura no lead the NPP and then the NDC what alone okay until your core duty is to go out there and preach and win souls for God NDC benya NPP benya
what does it can't there for? Yo, apostle, I didn't say better too. Debbie and I gonna force it there so for the come when you Debbie say and so COVID idiot. Obi antimi mama ka say ane yare we anu adroni ana ebe bakrampo no obi ama meka no so eye prophet sali for makonsa de na no tumu biem ka say eh Debbie o Ghana for mama nka ne sa na ye hu ye by ena mo no ka senti enam ji ama munji nyame ensem ni ana ma pu nyame nti enu nti na ya ama meka enti se nyame ka bibi de church of o ka de church se bebo eye omanfo ne kokko na wo mu hunu de o nyankopon onu ni tirimupo ewo edemo man no na nti eye prophet wo ka se wo hu ye bai enam Ghana fo ya no ene anje ndi etumi ewe ye mu nti na o ka na no tumu a o ka sa eye ne kwan so anu enye ne kwan so no so hu ya so hu ade a o so ka oba mi gina kwan hu an ka na mesem last time me na me ya na honkonkron say no obi wa ha or menstrual problem. I was saying it. I didn't know say obi at that time no obi was coming from some. Me say one man na need no e be gina me nche. Okay. I pray on water na me dey water dey e ma. Nsuo na ma farm na me be no. Honkonkron say me num nsuo no. Obi ba bi o menstrual problem. Ampa me kasa wi ya pe na ba ya ne be gina ho. Otemo down. Otemo cheche me down. Okay. What ma say. Na nyame kan nti me gidi se nyame aye de aka nti me kana obi bebo obi ma o emfa me wa kan wi ya o ye somafo me somafo nti se o se Ghana for se ye be kan ya nka bia mo be hye abo mo be ye se ya ona kase ansi Peter no mo nya somafo no mo nka cheche o mo ye de e hye de ye afiase John the Baptist wan keka wo hene Herod nyuma bone a na o ye and ye chenye de control there fias ama ne baba aba request the head of John the Baptist and then one ka say o ye sofo na man mu at that time no oka o be chena de ekunu ntu onye de onka but o ye de okan to ogini se nyame na ne ye de eka emfa ho any persecution shabe de beba. That's our commanded. Every prophet will have to go through persecution because odifo bia no odi nyankopon ene na ye de na eba nti na nipa ne beka and how the by the what the back the American idea and I did but na correct prophet be a genuine of God be one way or the other no a soft for be politicians si bon money there poor myself papa mo the late papa mo on say the piano the man was speaking about the man of God into the piano ni pan there and then the enya adwene nti say obeka say ye hunu ye na the kan Ghana for oboa wa hu na che say ye papa yi e film bi na wo painting na nansen wo ba bontin be ke kan say we say dey yenso ye bi hu so or ye relevant na say den oba me das say ope fame say o mpe fame ono a wadwene nti a ode nkom hye ne ye de e ba bontin say ye fame na all pa o hwe yi I know was a prophet like Salifu Amwako ebe ka say nyame ne me akasa na me be ka bontin be ka nto abontin a Ghana fo eni de enti no de nkom hye ba enkan say na afede na wosuru ba bia waduru first ana hu na obia enumpo na uka na nei ba bia nyame di waduru wo nkofo wa ban mu a bibi be say o betima de a supporto wo asofo group of people be really behind you and our counting nka wo opefe maka okay na just one Ghana fo nyina ya adwe say enam say enkane no obeji din ani say ni din ate akofo wenu nti say de opese obema ni din so ne no ani na ya ne kwan so no osofo do di fem ye de Yesu Kristo ba aye no one pefe John the Baptist ti say so e wo Galilee but ni nipa wura ne kom ho e wo kura de ase Yesu Kristo ba nobody will announce Jesus but nkofo na ten nka say Yesu ye de Bible say his faith and the oil on him was spread across. And in team, so you're software. If what the me there, social media will not let you do the record. No. I'm on your feet. That's I say. Okay. And in team, on transfer them no one sankom. Did I make the manual on a car? I mean, for my members never and coupon, a picket communal and Tassamucho now. On your son, on set, when she won't wear the moon, because it said he is a prophet of God, or some come a day, or some companion. My convenience, I said that will give one cassa. Okay. But maybe I did for idea. Unabute.
Baby, I didn't say dear. Onya abote. Prophet Fowl final words Emma a year one kasamu yonko a year asofo binumwa. They take a year their platform to do politics. They take their platform to say certain things all because of say media matinas ya mache and crofonte minka and a menka bibi nkonko ye he na chese. Yes, so yente minka no. A foot bena de bema won. Obama does say, these men of God must desist from doing all these things. Your platform there for you is to share the gospel. You see, the gospel of Christ Jesus should be coherent. You see, it should be a good news. There are so many news are being spreading, but when we stand behind the altar or the pulpit of Christ, it should be the good news alone and nothing what else. It's young concentrating on the Juma Unakupon the idea. They are saying, Nini free, Amano Semuni, Sanemano. The Saneman is tarnishing the image of you, the man of God, and it is also tarnishing the image of what? Of God and the gospel that we preach. And yes, I want to make a oh, can we? I'm a part to send a better party in power. Obey me, favor again. Oh, my dear, and to shop what the there. Cancer panel, a chunk of politicians because young to me no any pet. Okay. Yo, I was here for a honey DAC na answer no patch or what day or telephone number no which I can ever to jam a telephone for. Papa self frame me free yourself and then I'm a number near with my friend 0246 426375 0246 42 63 75. Yo, abusia for ha and a dear Jumedie no AC subscribe to your channel no a Tuma GH na like your video share so suma abusia for any other phone with me follow your way IG page at Tuma GH _ me ready Jumedie ho chame me din any APS kappa dasane yebesane share makram.